Ovo je meditacija koja može pomoći u tome da se svesno postave granice, ali da kao posljedicu toga nemamo osjećaj krivice i griže savesti. Tako da kao i uvek, za početak namesti se udobno, probaj jedan duboki udah i izdah i tako još 2 puta. I kada 3. put izdišeš, zatvori oči. Pređi pažnjom preko svog tela, onako samo ga skeniraj od nogu pa na gore. Vidi gde ima napetosti i da li je ima uopšte. I na tim mestima gde lociraš napetost, samo pokušaj jednom da udahneš i svesno na izdahu da opustiš taj deo tela. Samo da ti bude prijatnije i da lakše uroniš u sadašnji trenutak. Često su ramena zgrčena, vilica, ponekad čak i stiskamo šake, nesvesno, tako da gdje god nađeš napetost, opusti je. I sada spusti pažnju na svoj dah i isprati njegov ritam. Ritam udah, pauza i izdah. Postavljanje granica jeste nešto što je prilično bitno, kako za naše mentalno i duhovno zdravlje, tako i za fizičko. I koliko god mi mislili da ne znamo da postavimo granicu, da nam možda ne ide ili je izazovno, mi uvek unutar sebe imamo osjećaj koji nam govori gde je ta granica zapravo. Samo smo nekako dugo vremena zanemarivali taj osjećaj i sada nam je potrebno kako malo vremena, tako i malo vežbe da bi naučili da ga prepoznamo i da ga ispoštujemo. Taj osjećaj je isto kao i naš dah, uvek tu. I sada dok dišeš, pokušaj da prizoveš u sećanje neki trenutak kada ti je granica bila narušena. Može jednostavno biti samo neki moment kada si rekla ili rekao da, a zapravo je odgovor bio ne. I samo se na trenutak postavi u tu situaciju i seti se kakav je osjećaj bio. Ne moraš ga imenovati, samo ga jednostavno osjeti. Sjeti se kako je bilo u telu. Da li se možda javila anksioznost? Da li je telo postalo napetije? Samo jednostavno prepoznaj taj osjećaj i upamti kakav je. Verovatno nije bio prijatan i sigurno nije nešto što želimo da osjetimo svaki dan. Postavljanjem granica mi ne odbacujemo ljude, nego jednostavno stvaramo prostor u kome može odnos da bude mnogo iskreniji, jasniji i slobodniji za obe strane. I najčešće kada pokušamo da postavimo granicu, ono što se javlja jeste osjećaj krivice ili griže savesti. I ono što je bitno znati da je to sasvim normalno. Javlja se samo zato što smo jako dugo navikli da funkcionišemo drugačije i nervnom sistemu, a i samom telu je potrebno neko vrijeme da se navikne. Sada dok dišeš, pokušaj da svakim udahom udišeš samopouzdanje koje je potrebno za postavljanje granice i svakim izdahom izdišeš sve ono što nije potrebno. A pre svega osjećaj krivice. Udah, samopouzdanje, izdah, osjećaj krivice i sve ono što nas ne služi.
I postavljanje granica jeste jedan nježan način da ostanemo u kontaktu sa sobom, sa onim što nam prija i sa onim što nam je zaista potrebno u tom trenutku. Sada se polako opet vrati na onu situaciju gdje granica nije bila postavljena onako kako si hteo ili htela i pokušaj da postaviš granicu onako kako bi ti stvarno odgovaralo. Možeš fino reći ne umjesto da, ili izvini, ja sada to ne mogu, ili šta god je bila tvoja situacija. I sada obrati pažnju na to kakav se osjećaj javio. Da li je bio prijatniji? Da li je bilo lepo zauzeti se za sebe i ispoštovati se? I vrati se na običan ritam disanja sa tim lepim osjećajem. Kako više vežbamo i učimo da postavljamo granice, tako postaje jasnije gdje se završavamo mi, a gdje počinju drugi. I to je zapravo prostor u kome pronalazimo mir. I počni polako da pomeraš svoje telo. Oslušni nešto iz spoljašnje sredine. Udahni jednom dubokom. Izdahni i otvori oči. I ne zaboravi da je ovo stvar vežbe. I ako jednom ne uspeš, sve je ok, uspjećeš drugi put i vremenom će postajati sve lakše i lakše. Do sljedećeg slušanja.